Siyanibingelela emakhaya balandzeli balama channel ku YouTube usithola ku J.Manikela TV channel, ku TikTok usithola @Mfana Joe, ku Facebook usithola nga JM Manikela, ku Instagram usithola nga J.Manikela. Siyanibingelela babukele emakhaya, sibonga ne support yenu kusilandzela. So namhla ngisestudio benenda lenye iclip yengoma lethi Ingilozi Ingibalekele. So le ngoma lena ikhuluma babukeli ngendzaba yokuthi tintfo ukhanze umuntu atimlungele noma sibantu ubethe wenda lokhu kuyaphikisa, wenda lokhu kuyaphikisa. Ukhanze ukuthi esikhathini lesinengi asibuki sibantu ukuthi tikhozwa yini inkinga leti silandzelayo ngemuva. Sinekusola sabangiloyile mhlambe ifamily yami kwasha kwacisha ngilova umndeni, imibanga emndenini siyathi ke vele ihlala ikhona. But esikhathini lesiningi letinye taletinto tikhozwa ngona kwethu. Ngiko lokhoza kwethu ukhanze umuntu sowunemabhadi ulandzela tinkinga wethu uthenza lapha kuyavaleka, uthenza lapha kuyavaleka, uthenza buka kuthi unyathele kanjani emhlabeni. Bantu baganga balalele emakhaya babukeli benda noma ngayini kakhulu nabafuna imali bangabe sabuka nento lengakameli ayini umuntu. So khanze ingilozi yakhe lo umuntu makadala ngamunye angikhathali noma ngangibani kuba nento lekatalwa na letamvikela, ingilozi yakhe letamvikela. Labanye ke bayasho ukuthi umuntu uqhamuka afumbethe esandleni imisebenzi latawuyenda la emhlabeni. Once ungacansula lengilozi lekuvikele tinto tiyacala ke tiyaphetha noma sewenda lokho akulungi. Dinenge tinto lengacansula ingilozi nje ayimthanda umbulali, ingilozi ayimthanda umuntu lona ehlitiyo lembi lofisela labanye abantu ngaso sonke isikhathi lokubi. Ingakubalekela ingilozi yakho. Tinto lesitendako emhlabeni sibantu asitibuke bekunene, singendi noma ngayini ngoba sifuna imali. Lokho kungenda ingilozi yakho ikucansukele igcine ikubalekele. eBhayibhelini kuyavela ukuthi labo bebaya eveni leKenani basuka eBhilini. uNkulunkulu wabanika ingilozi lebatawuhamba nayo ibavikele nangendlela. But wabanika umyalo ukuthi bangayicansuli lengilozi. Kusho ukuthi ke babukeli emakhaya ucansula ingilozi yakho kungakhozela tinkinga letinkulu. uNkulunkulu noma bakini noma lokho lokukuvikele kugcine kukuflathela ngoba wenda tinto letiphambene nekulunga. Singayendi into lembi kulomunye umuntu. Siyekele tonke letinto tekubulala nasotha ngoba sowuta uthola imali mhlambe ufuna ukungena kuleso sikhundla salo muntu. So uyahamba umyela kuletinyanga letithi tigqibelisana emaquantum uyombulala lo muntu ngokujakela leso sikhundla. Lokho kungakhozela inkinga umuntu. Ukhanze ukuthi lokho lo watalwa nawo ukuthi kukuvikele. So kuyakhwesha sekubalula ukuthi kungene umonakalo umkhumbi wakho ube netimbobo. Kusho ukuthi ngalinye indlela lengoma ke sayisusela lapho babukeli emakhaya ukuthi ingilozi yami seyingibalekele. Kungani lokho? Kungekuthi mhlambe kungekona kwakho. Kukhona lokonile uNkulunkulu kwamcansula naleyo ngilozi la kunika yona yaseyiyakhwesha kuwe. So ungabona ke kufanana nekuthi inyalo kunayendzaba ukuthi kukhuliswa i-CD count yemuntu kuze emagciwane lo muntu noma kugula lokuthide avikeleke. Nempilweni yemuntu ke ikanjalo. Kunento lotalwa nayo lohamba nayo lekumele kuvikele. Ngaso sonke isikhathi
gatsa leyo nto leyo ungayicansuli ungendi tinto noma sikanjani uthola abantu bawuganga nawe sokuyabajoyina bawuganga bawenda lokwa nalokwa labaye babulala umuntu nawe sokuyangena lapho ingilozi yakho ngenteka ikucansukele ikubalekele uyasala-ke uba setinkingeni shothi ngaso sonke isikhathi babukele emakhaya asizame ukunaka tinto lesitendako ngito letikhoza tinkinga empilweni yethu even lesikudlako sigula kangaka nje tinto lesitidlayo letinye adivani ne-blood group yakho mina nje ingulube angidli ngaphandle kwethi ngiliza yona i-blood group yami ayikuvumi lokho nangingayidli ingulube vele ngizoba nenkinga sesisho ukuthi kumele sitibuke tinto lesitendako babukeli sisawujuba umnyaka sawususa lo musha umnyaka asizame ukugadza tinto lesitendako ungakhanzi sowucansule ingilozi yakho tinto ketayo umonakalo ongaka nje eveni lokunye kukhozwe bona kwethu nekungahloniphi labanye abantu suke kumonakalo-ke sokuba wethu ubhula ngala kusuka umlilo ubhula ngala kusuka umlilo sibongile kakhulu babukele emakhaya kusilandzela ama-channel ethu inkosi isibusise senda yonke imisebenzi yethu zongisela lokuhle inkosi iyosipha emandla siphumelele ivikele nemindeni yethu kulabo bantu lebanetinhliziyo letimbi lebagcwele kubulala ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu akakufuni lokho siyayala emakhaya sibalandzele balama channel inkosi benathi amen.